mbarira amajambo ukunze kumva mbarira uko wifuza ko ngufata nyereka ariko ngo musore mbarira ndabimenye sinkakubure sinkakubure. Ninde turi kumwe rero? Samantha nk'abantu umuririmbyi w'umutikazi kandi mu Rwanda nk'abanyowe cyane nishimiye kubona mu Rwanda banyakiriye neza. Samantha rero mu Rwanda ni izihe gahunda zari zabazanye n'ibi bikorwa bya muzika mwari mwaje gukora cyangwa mu buzima busanzwe? Nari naje sinzi ko mwumvise ko kuwa gatanu uhetse hari habaye concert evenement y'abarundi hama bakaba bari batumiye artiste b'abarundi nka Farias Natana, donc nanje nje gushigikira iyo evenement hama aussi nkaba naje muri production gukora indirimbo gukora umuziki kwa. Ni iyihe studio hano mu Rwanda cyangwa ni mu producer mwabonanye mwakoranye indirimbo? Mu producer nemera cyane kandi naje nkurikiye ni Pastor P kandi yamaze kunkorera imbere kandi n'ubu niho naje ndondera niwe twakoranye. Indirimbo wakoze na Farias yitwa ngo iki? Iyo nakoze na Farias yitwa Who You Are, hama hari indi nakoze jenyine yitwa You Know. Isa matito y'icyongereza mugabo twameze nk'abavanga indimi kuntu. Ni ukuvuga ko Samantha ngira ngo uri umwe mu bitabiriye irushanwa rya Primusic i Burundi. Ese wavuye mu irushanwa rw'akangahe? Ibihembo watwaye ni ibihe? Nabaye mu iganwa rya Primusic nabaye wa kabiri. Nacimake wa kabiri. Ninde wawe wa mbere? Ninde wa mbere umwaka ushize yari Harijo. Hamwe umwaka yari Patient Matabaro. Patient Matabaro niwe wakurikiye. Donc na participé imyaka ibiri kurikirana mugabo sinamenye mbo wa kabiri. Iya mbere wowe wakangahe umwaka ushize? Wowe wa kabiri. Wari yandushije Harijo. Hamwe umwaka wa mbere yari Matabaro Patient. Abana wa kabiri. Kandi ese nk'igihembo gikuru wenda cyahawe wa mbere na amafaranga angahe mu Marundi wowe watwaye amafaranga angahe? Uwa mbere yaronse miliyoni 15 z'amarundi, amajenga bampaye miliyoni 5 z'amarundi. Mugabo igikuru ni platform kuko twaronse chance yo kugira amarocho kuduga ruguru, donc muri interieur tugahura n'abanyagihugu ni baswica ico gikuru kumenyekanisha abanyagihugu apana bari Bujumbura gusa ubwo n'abari hagati mu gihugu peut-être badafite televiziyo canke radio ngo bakurabe mugabo kamwe ukaronka chance yo kugira contact nabo bakakumenya ku buryo utanguye gusohora indirimbo zawe kubaka carrière yawe ufise platform ikomeye kwa. Nyuma yo kuva mu irushanwa ni iki waryungukiyemo noneho niye migambi ufite nyuma y'irushanwa? Nyuma yo kuva mu iganwa cyo nahungukiye ko twari formé twari dufise vocal coach n'ibiki, donc narize bitari bike mu byerekeye kuririmba no gutekinga care ijwi ngene umuntu yifata kuri scène n'ibiki. Hama ikindi naco naronse chance à travers ya marocho twagize kuja ruguru gahura n'abanyagihugu bagiye badafise radio canke televiziyo uko ukurikirana cyangwa kuraba, donc narize chance yo kuja kubaririmbira nawe nyine bakandekura akaba ari platform ikomeye mu gihe migambi mfise muri kazoza ari gukora indirimbo gukora amavideo nyine kudema carrière yanje. Hama nimba barambonye muri Primusic bizoborohera kunyakira gusumba uko hoba iyo barundi muntu avuye from nowhere. Kugeza ubu maze kugira indirimbo zingahe zose hano? Hatanu. Mugabo izo nagira avosanga production itameze neza. Donc ndiko ndatangura kuenregistrer neza na production imeze neza
nico gituma naje mu Rwanda gukorana na Pastor P. Ni ukuvuga i Burundi mwashimye production yo mu Rwanda. Sinshatse ko no mu Burundi atari aba producteur barahari kandi bakora neza mugabo je narashimye Pastor P. Okay, rero Samantha uri umwe mu bahanzikazi b'i Burundi basa naho bakomeye kuko wavuye mu irushanwa unatsinze. Ese urebye mu bahanzikazi bano mu Rwanda niba harabukurikirana abo ubona wenda bagerageza baririmba neza ni bande? Sinzi benshi mu fait ubwo hari witwa Knowless murambara mu video yo baragerageza ari courageuse arakora cyane kandi urabona ko arabyitangira donc abikunda Okay. Je l'admire. Nyuma yo kuva i Burundi ukagera mu Rwanda ni iyihe difference wabonye mu muziki showbiz yo mu Rwanda uburyo iteye na showbiz y'i Burundi uburyo umuziki ambiance uburyo abahanzi babayeho mu Rwanda ndetse n'i Burundi? Sinagize chance yo gukorana benshi mugabo nibaza yuko difference hari nuko umuziki umengo urashigikiwe donc abanyarwanda barakunda umuziki wabo kandi barawushigikiye contrairement iwacu mugabo iwacu biriko birahinduka aussi biriko birimprovinga mugabo hariho difference kuko ino bumva indirimbo z'abanyarwanda gusa kandi urumva ko n'abanyarwanda bishimiye umuziki wabo hama aussi côté production quand même baragerageza hama ikindi naco nuko mbona amakampani y'ino arasutena abartiste mu kubaha visibilité ugasanga ari ku mapano publicitaire donc bakabaha ikibanza nyine bamahitaye ce qui n'est pas le cas iwacu mugabo juste iwanyu byifashe gute? iwacu haracari hagahaze amakompanyi manini umva simbona ko apa Braludi ya créé musique simbona indi compagnie vraiment unumenga yasuteye umuziki irasuteye abartiste n'ibiki pourtant artiste ni brand ashobora gufasha muri marketing ashobora kujya nyine ubona za MTN zafashe ba Knowless tu vois ibintu nk'ibyo iwacu nta bihari donc unumenga ino abanyarwanda barakunda ibintu byabo kandi n'amakampani arasutena arashigikiye abahanzi ngaha. Hari abahanzi b'i Burundi nanga twumva barimo ba Farias barimo ba Kidumu barimo ba Satbi n'abandi. Ese i Burundi hari abahanzi byibuze b'abanyarwanda bacuranga indirimbo zabo ku maradiyo y'u Burundi cyangwa televiziyo kugira mu maklabu usanga zikinwamo? Yeah. Bande? King James, Costin, n'abandi benshi ba The Ben bande bose indirimbo zabo ziravuga. Uwishimiye cyane Burundi n'indi muhanzi nyarwanda ugereranyije uko ubibona? Sinovugira abandi mugabo on my behalf King James akora neza. Ese ubwo ntihaba waragize igitekerezo ndacyo kuba wakorana indirimbo na King James cyangwa? Bon, ndabyifuza mugabo ntabwo ndamusaba ndabyifuza. Wenda dusoza ikiganiro ni iki n'ubuye butumwa wenda waha abantu bari Burundi kuko turabizora dukurikirana abari mu Rwanda byibuze babashije kumva Samantha ni iki wababwira noneho kuri uyu munota? Abantu bari Burundi babwira abandanye basutena ko ndiko ndakora kugira to make them proud. Harashimiye ukuntu mu Rwanda banyakiriye neza. Ndashimye nta kindi. Ni ukuvuga Samantha uri i Kigali ariko uzasubira i Burundi uzasubira i Bujumbura ryari? Ngenda no munsi après-midi. Okay. Dusoza twagira ngo ugire akantu gato uririmbira abafana bawe zimwe mu ndirimbo zawe wagiye uririmba muri Primusic ugira akantu gato baririmbira.
fata imwe mu ndirimbo zawe ukunda ubaririmberemo akantu gato dusoza ikiganiro. Ririmba agace gato kuyo wakoze na Farious kwa Pastor P. Okay. I don't love you for what you have. I simply love you for who you are. Oh, I don't love you for what you have. I simply love you for who you are. Oh, Murakoze cyane. murakoze.